Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Allah'a şükür Ramazan ayında köpkene Müslümanlar urazat tutarlar. Bütünüsü dep aytmayım, amma köpüsü. Hem köpkene kişilerning soraw tuwa. Urazany нәрсә bızasın? Hem ni sebepli urazany bızgan icraqta nindi günahı ya bulmasa nindi keffareti iştirafı bulasın? Muhterem kardeşler, urazany 3 türlü buzu uçrağı var. Birincisi, özüň tilep, ihtiyarlı ravişte bir sebepsiz. Mesela, aldın da ihtiyar bilen aşadın. Tuttun da, ey, tuydum, aşısı kili. Oturasın da, aşısın, işesin, yaki urazany buzatırgan başka iş işlisin. Mene mundy kişige, muhterem kardeşler, iň awry. Çünki ol şuşy gün için bir gün qaza kılarga tiyiş, yani qaytarıp tutarga tiyiş. Hem andan soň bir izliksiz 60 gün redden uraza tuta. Mene bu atala keffaret, iştiraf deyip. Niye için şulay işlengen soň? Kişi irte bilen Allah Teala'ga söz bere. Ya Rabbi, senin rizalygyň için bugün aşamyça, içmiçe, yakınlık kılmyça turam deyip. Hem wagt jetgeç, ey, tuydum. Sözümni geri alam deyip. Allah Teala bunday kişiге әйтә, alay menin bilen şayarıp oynap bolmaydy. Neçe gindi? Meňa söz beresin, wagda beresin, şoluk wagtda alasың da sözüňni buzasың. Mene şoňa görä muhtaram kardeşler, sak bolarga kerek urazaga kirip de, andan soň any buzudan üs ihtiýaryň bilen bir sebepsizge. Çünki bu Allah Teala karşında sözüňni buzuga, anyň bilen oynawga teň. İkinci türlüsü muhtaram kardeşler, yalgış, hatalanıp bızgan uraza. Mansı indanın meselen, irte bilen tırasında, yıklap, səhər əli çıkmagan deyip, səhər əli təmən bulmagan deyip aşıysın. Səhətke qarasan, indi səhər bitkenge bir səhət vaqt ötken iken. Taң atıp, qıyaş çıkıp kile iken. Mene bu kişinin indi urazası, muhtaram kardeşler, dürüst bulmay. Bu günni ol urazaga indi kirmegen bulup sanala, urazası bızılgan bula, Әмма аңа кәфарәт юк, штраф юк. Чөнки ул хаталанган, ялгыш эшләгән. Я булмаса, кич белән өенә йөгереп кайта, йөри дә, кояш байыгандыр инде дә, утырып ашый. Караса, кояш байырга ярты сәгать вакыт бар. Бу кешенең дә уразасы бузыла, әмма аңа кәфарәт, штраф кирәкми. Чөнки бу хаталанып эшләгән эш. Я булмаса, мәсәлән, кеше алада ризыкны онытылып каба, йота. Андан соң, эх, ураза икәнем бит, онытканмын диде, эй, бызылгандыр инде уразам дип, ашавын дәвам итә. Менә бу да хаталанып дәвам итү булып санала. Һәм мондый кешегә дә кәфарәт кирәкми, штраф кирәкми, шушы бер көнне каза кылырга кирәк була. Бар онытылып ашау. Мәсәлән, кеше көн сайын бит ураза тотмый. Бигрәк тә Рамазан айына кадәр ураза тотып өйрәнмәгәч, Алада көне бу йөргән вакытта нәрсәдер су эчеп куя. Әйтик, машинально шулай бит, үзеннән үзе. Я булмаса, кесәсендә йөри берәр ризык, чикләүкме, конфетме, я булмаса, әйтәбез инде, симәнке дибез шулай бит, көнбагыш ырлыгы алада каба. Йота, аннан соң гына искә төшерә, ураза бит мин бүген ди. Менә бу онытылып ашау була. Шушы вакытында туктаса, һәм дә инде шушы ашавын дәвам итмәсә, аның уразасы бозылмый. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ete ул кешене Аллаһы Тәгалә ашаткан һәм эчерткән ди. Шуңа күрә онытылып ашаган очракта бер нинди борчусыз, рәхәтләнеп уразаңны дәвам итәргә була. Иң мөһиме аннан соң ашауны дәвам итмәскә искә төшергәч. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.